କାହାକୁ ମୁଁ ମୋ ମା ବୋଲି ଡାକିବି, କାହାକୁ ମୋ ବାବା ବୋଲି କହିବି? କିଏ ମୁଁ? କାହିଁକି ଯେ ସମାଜ ଆଗରେ ଯାର ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛି? ଆରେ କିଏ ମୁଁ? ଓହୋ, ସେ ତ ତମେ ବୁଝୁନା କାହିଁକି? আরে দুনিয়ার এমনি অনেক পিলা অଛନ୍ତି যে নিজ বাপা মা বিনা বঞ্চি পারিছন্তি, না বলি সেমানকু কোন জারজ কুহাଯିব? এই ତମ ମା ଯଦି ତମକୁ ଜନ୍ମ କରି ସାରିବା ପରେ ଏମିତି ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତା, ତମେ କ'ଣ ଆଜି ଡଙ୍ଗର ସହିତ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଥାନ୍ତ? ତମେ ଟିକେ ଆରେ ତମେ କୋଉଠୁ ବୁଝିବ ଗୋଟେ ଚାରଜ ମନର ଅନ୍ତର ତାହାକୁ? କୋଉଠୁ ବୁଝିବ ତମେ? আরে যাহা সব চালি যাইছি সে সব কেবে বি ফেরি আসিবনি। কাহিকি সে পুরুনা অতীতକୁ মনে পকাই এমতি চুরি হউছ কাহিকি? କାହିଁକି ଆଜି ତମେ ମୋ ଆଗରେ ହାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ? ମୁଁ ହେଇପାରିଲିନି କାହିଁକି? ତମେ ହେଇଛ, ତମକୁ ଯୋଉ ଇଜ୍ଜତ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ମତେ ମିଳୁନି କାହିଁକି? କାହିଁକି ତମ ନାଁ ପଛରେ ଲେଖା ହେଇଛି IAS ବିସ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ? କାହିଁକି ମୋ ନାଁ ପଛରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସିତେଶ ମାନ ସିଂ ଦାଗି ଆସାମୀ ଦଫା ନମ୍ବର 286175 ସେକ୍ସନ 21B? କାହିଁକି? সে বিষয়ে মু কিছু জানিনি, কিছু বি কহিপারিবিনি। কেবল এতিকি কহিবি সে মো মা, সে মতে জন্ম দেইছে, মু তা পুଅ, সে মো পাই দেবি। কিন্তু ଯୋଉ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ତା ବାପର ପରିଚୟ ଦେଇପାରେନି, ସେଭଳି ମାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି